Kako dugo čeka Foster da se pripremi. Tu je Draganja, druga jedan, najdalje od nas. Tu je Draganja, dobro je skočio. Super reakcija, tu je Draganja, to je najvažnije. Ne bi trebao niti u dahu. Ide. Prvi okreće, tu je Draganja, prvi okreće, tu je Draganja, ide prema Zavričiću. Tu je Draganja, ide Mark Foster, ide prema... Draganja, ispod 21, ispod 20, 81. Svjetski rekorder! Svjetski rekord, svjetski prvak! Kakva utrka! Bravo je! Draganje! Htio sam ti to reći da će biti prvi Hrvat koji će plivati ispod 21. To smo tu radili! Svjetski rekorder! Svjetski prvak! Tu je Draganja! 20-81! Bravo Duje! Bravo! Kakva utrka! Zbog ovoga nije plivao 100 delfina, zbog ovog nije plivao 50 metara delfina i on je danas kad smo ovdje, kad je Stevo Kuric... A ne mora više uopće plivati. Kad je Stevo Kuric ovdje ga rastezao, kad ga je mučio, kad mu je noge spajao sa glavom i mislim da ova slika sada na vrhu bazena njega pokazuje da mu je sada sve palo sa srca i evo Foster mu dolazi upravo čestitati jer oni su i prijatelji, ne samo plivač.